u ime svoje i mojega kolege Miroslava i svih polaznika naše male fotoradionice zahvaljujem svima na ovako velikom odazivu, upravo izgleda onako kako smo se zamislili. I evo za početak samo da objasnim par riječi gdje smo, šta smo i šta se događa. Dakle, negdje u veljači smo se dosjetili da bi se mogli malo u Ludbregu ponovo baviti fotografijom nakon što je fotosekcija postojala nekad u zajednici tehničke kulture, pa je poslije nestala. Kako je zajednica tehničke kulture nekako odjedanput se revivala, kako se to veli, i ponovo proradila, puno djece su uključivali u razne svoje tehničke opcije koje imaju, poput robotike, elektronike i raznih drugih tehnika. Onda se javila i ta ideja oko nekakvog ludbreškog fotokluba koji je isto nekakva tehnika, ali isto tako i umjetnost. Predstoji nam jedna udruga koja će se zvati Fotoklub Ludbreg, koja je trenutno u administrativnoj fazi, dakle ona papirologija, to traje, ali nismo gubili vrijeme, nego smo odlučili odmah pokrenuti jednu malu aktivnost, a to je radionica fotografija za učenike osnovnih i srednjih škola. Odazvalo nam se na početku 16 djece, ostalo ih je 11, danas nisu svi ovdje jer su bili spriječeni, završilo ih je dakle ovu radionicu 11. Ono što moram reći, u ostvarivanju te radionice nam je pomogla, dakle, kao prvo zajednica tehničke kulture sa prostorom i sa nešto zanimljive opreme poput velikog televizora za pregledavanje i obradu fotografija i Centar za kulturu i informiranje sa dodatnom logistikom poput reflektora i tako dalje i dodatnih prostora. I onda smo, evo, kolega Miro i ja nekako to, ne na onom, ajmo reći sad, profesorskom nivou, ali sa dobrom voljom malo probali djeci odškrinuti vrata fotografije, s obzirom da svi slikaju, odnosno slikamo svaki dan, mobiteli su tu, to se može slikati na veliko, međutim fotografija ima par sitnih ovako stvari za početak, onaj bar A, B, C, D, E, koje kad čovjek nauči otvore se jedna nova vrata. U konačnici bilo nam je zanimljivo, radili smo svašta, igrali smo se sa svjetlom, pripremali smo scenu, slikali su portrete, jako su dobri pozeri također, odnosno modeli jedni drugima i stvarno su prihvatili te neke osnovne principe fotografije. Da velim samo još vrlo kratko o udruzi koju planiramo osnovati u narednom periodu, dakle radi se o Fotoklubu Ludbreg, koji će okupljati naravno i mlade i odrasle Ludbrežane koji budu to htjeli, a od aktivnosti koje smo se zamislili da ćemo raditi kroz godinu, to bi bile najmanje 2 izložbe, jedna tematska, jedna onako slobodna, napravit ćemo nekoliko tečaja za mlade pa i za odrasle, napravit ćemo nekoliko posjeta nekog od poznatih, priznatih fotografa koji nam možda još malo otvori oči i objektive, i surađivati dakle s osnovnom i srednjom školom, a i jedan od dobrih projekata za koje vjerujem da će se dobro primiti je da naš fotoklub ostvari, odnosno osnuje jednu virtualnu bazu fotografija Ludbrega, kojih smo kronično u nedostatku kad se radi o medijima, o prijavama za projekte i onda uvijek nam trebaju neke dobre fotografije Ludbrega, pa će se ta datoteka polako baza puniti sa onako zgodnim fotografijama Ludbrega kakav se ne viđa baš svaki dan i kakve turisti baš ne mogu poslikati jer mi ćemo si dati možda malo više truda. Baza će rasti i svima će biti otvorena i na raspolaganju, naravno uz poštivanje autorskih prava i autora koji bude kreator. Evo, ja toliko o tome. Za kraj samo hoću reći, poslikali smo negdje 1.022.000 fotografije, od toga smo izabrali samo 22. Demokracija je bila na dijelu, iako smo mi bili nekako, ajmo reći, mentori, odlučivali ajde ovo bi, ovo ne bi, njihova je bila zadnja, oni su na kraju to prihvatili, imali smo neke promjene i tako dalje, isto i oko postave izložbe, dakle, dali smo im potpuno, da velim, nekako na njima na volju da odlučuju o čemu se radi i ono još sam rekao da moram spomenuti, to ću svakako spomenuti, tu ste roditelji. Dakle, mobitel služi za telefoniranje. On je samo ovak da na brzinu poslikamo neku saobraćajku pa pošaljemo u medije i to. S mobitelom se teško napravi, ona dobro izgleda na mobitelu, ali kad to isprintate na A3 to nije. Zato evo, predlažem, s obzirom na njihov talent i na volju, da roditelji razmisle da li imate doma kakve kombinacije da uz nekakvu zajedničku štednju pa nek napišu neki projektić,
pa da vidite da li možete početi sa nečim što se zove fotoaparat, jer fotoaparat ima prednost jer ima objektiv. To je ona magična stvar koju mobitel ima samo onu jednu točkicu, pa evo, ako budete u kakvoj dilemi, javite se pa ćemo vam možda, ne ja toliko nego on je tehniko, dakle on zna kako se kreću cijene, di čega ima, šta je onaj entry level fotić, mislim da bi njima to možda bilo, nek probaju za korist. Ili ako tata ima dobar fotić, onaj debeli, ali ga ne da još, dajte im, nek probaju malo, nek poslikaju, jer budete vidjeli da su neke stvari naučili. Evo, toliko od mene, da ne duljim. Kolega Miro, bude vam isto kratko sam rekao o radionici šta smo sve radili. Znači, prošli smo kroz nekakve osnove tehnike, kompozicije, boje, kontrasta i tih nekih osnovnih stvari, koliko nam je vreme dopuštalo. Teme su bile od pejzaža pa do portreta, pa do nekih slobodnih tema, kao što ćete vidjeti na izložbi. Ova izložba je slobodna tema, nismo se htjeli ograničiti na ovoj prvoj izložbi za neku striktnu temu, jer smo htjeli da se naši polaznici sami predstave sa dvije njima najbolje fotografije. Tako da ćete vidjeti to unutra, a cijeli proces montiranja izložbe i kako su neke od fotografija nastale budete vidjeli na TV-u unutra. Također imate unutra i touchscreen gdje možete isto vidjeti neke od naših satova. Ako vas zanima, također možete prelistati malo. I uglavnom, Aco je više manje sve rekao kaj se tiče od početka i budućnosti fotokluba, i ostaje ništa drugo nego da predstavimo polaznike. Pa počnemo redom. Ime, prezime i razred. Svi ste čuli, jasno? Nisu te čuli. Ja sam Lotte Potafti na 8. razred. Ja sam Ivan Kokolek, idem u prvi srednje. Ja sam Ana Horvat, idem u 6. razred. Ja sam Ema Modrić, idem u 6. razred. Ja sam Lucija Premužić, idem u 6. razred. Ja sam Nika Ledinko, idem u 6. razred. Ja sam Branka Rakida, 5. razred. Ja sam Paula Stančin, idem u 6. razred. Ja sam Miris Karzarić, idem u 6. razred. Dobro, evo i to je to za kraj. Recimo da su naši polaznici, evo ovaj cvjetić im je uručila tajnica zajednice tehničke kulture, gospođa Marija Šubet, kao mali znak pažnje, i preostalo je ništa drugo nego da izložbu otvorimo za javnost, pa izvolite pogledati. Znači, izložba je otvorena. Djeca, otvirajte vrata. Ajde.